Kajing yutuk kana sapang ki arngut si paralog. Don nuwe ukna upakerteng u Jackson. Kakmi jung u Jackson telayap no na du ba u Jackson udang don arsnem. Ukpa jung u Jackson ulawat maina no da ka we don ka we ka kun kente lembat u Jackson. U Jackson na do baka kami jung kalayap katno ulong marwe. U Jackson ukwa banyalek kai bat ukpa Henry ukpa judon por ubun kambe tang hakikam business jung u. Lada ulet bat kami na aru kami na ka bebe ke u namar baka bun kam banyashong kai bat kiperlok. Lada u ya wer ya kapara banyalek kai ru kam tre namar kalong sarong. U Jackson usngusi namar batno unyalek kai. Teha kue kesni u Jackson udang let school. Katba u Jackson udang ya denti ulap ya kue ka bol badang lekai u kelung u badang arsnem. U Jackson ula kenjat ya ka bol da ka jingdom bat uta u kelung ula yam namar ka bol kelahap syariat. U Jackson ula letbe ya ka bol bat ula hap kela ya de syariat. U Jackson ula panjing rap yano Henry omdan badon hakata kapor. Markum tahi lawan ya janti uwe ukena ubadang ya rengkat ke arta bat u Jackson. Une ukena ula ya rap bantan u Jackson syajrong bat u Jackson ula laj im. U Jackson ula sengangu shibun ya utau kena bat u Jackson ula keli. Bakumno pi rap yang ngahaba pim itu. Ukena ula ong ha kapor badang im imei pa ki juhi kai yang bangadei ban nyarap ya ki briu ha kapor baki semjing e. U Jackson ula sengau sen bat ula sengau ya hap yala de namar ba uru don kemishu don satang ukpa bat kamaina. U Jackson ula keli ka ka kerteng jong pi. Uta ukena ula ya tu ba ka kerteng jonga ka dei u William. U Jackson ula keli biang te pisa bat no. U William ula juba bangasa bat u mama. U William ula yoi ba ka keti jong u Jackson kala misnam bat ula pensop ya ka keti jong u Jackson. U Jackson ula ong, pitre ne banyalang perlok bat nga. U William ula ong, balai ngam tre, ngatre banyalang perlok bat pi. Bat nadu kata kesengi, u Jackson ula kemen bat yalek kailang bat u William namar ula yok perlok. U Jackson ken ka kemina ya ka para bat u isi yala ukpa namar bakiru kim sengutu ya u Jackson bakatno ulong marway menba umpat ya kendu ya u William. U Jackson u idbha yala uparlog. U Jackson udah ukun beruspa bat u William udah ukun swet ukun baduk. Tiha kue kesengi kadba u Jackson udang tia hajing tia nang nyok tia bat usngau kumbat don manore bawan hakamrat tia jong u. U Jackson ulaki ban pej bat day mano Henry day penban u William. U Jackson ula kendit bat ula ong. Balai pimnya cate sa jingkang bat ula parung sa kamrat tia la jong ya u William ula ang lengo ya ka kamrat tia jong u Jackson namar ka internet bat ki jingle ka ru ki don shibun. U William ula ong ya u Jackson ka jing tia jong pi te ka bespa. U Jackson ula ong ka jing tia te ka long ka juhi. U William ula ong ngate ngatia bet habarenda namar sa po kamrat tia bet imama namar ila teman. Kat badanya kisi ki por u Jackson bat u William kila yalek kemen lang hagi babon ki jinglek kai kim jupen susi iwe. Teha kue kesni en dalamit u Jackson ula tia jing tia bat ula yok sengau batit u pertat bat la jaus lap. U Jackson ukun mau ba u parlok jong u yatu ba u tia barenda. U Jackson ula kina jing tia ula shim ka shatri bat ula lece ying jong William bat ulap ba u parlok jong u tia syasla pa barenda. U Jackson ula penkup da ka shatri yala u parlok ba unyo tia sok. Bat u Jackson ru ula yo tia lang hangta. Teha kue kesni u Jackson ula ong yala u kpa ba un syai William ba un sano bat ki namar udai kun swet bat udai ru parlok jong u. Ukpa jong u Jackson ru ula syai William ba un syongno hayin jongki. Katba dangnya kisi ki por u Jackson bat u William kila he la samla ringkat bat kia pule haka cu ke kelas. U Jackson bat u William kia kemen lang man la kesengi. Henry haka jeng im jong u Jackson u mat sai sin pat haka jing sngusi namar u William ula yok jing pang prisnam.
Ki doktor kila ong yu Jackson ba omla ban suma ka jingpang jong William ban pensangye ka jing prisnam. U Jackson katno ngusi u wat kilat kilinti na kabanta ban penko cela u paralok. Henry barok ki doktor kimla ban nyarap ka jingpang jong William. U William u tip ba unsaya pila de bat u William u persyang ban penyesuk cela u paralok bat ki bahying jong u namarla daum dan syu u William u Jackson unsan long marway. U Jackson u pedangnya ka jingpen sutu jong u William bat ulaya sok bat ka maina ka para lembat ukpa. U William ula ong ila u parlok pa u ban kular balada jia ba u William u yapno wat ju yam. Henry ha katakapor u William ula kipang jur bah. U Jackson ukpa lembat ka maina kila penkit no e u William sa hospital. Henry ki doktor kimla ban le namar ula jur palat ka jing prisnam. U William ula khot u Jackson sa kamra ba ula ong. Jackson, wat ju susi na kapanta jonga ngan sakot ula kedop yala u parlok ba ula yap no. U Jackson u susi tang namar ula du yala u parlok ba iye tep mensim. U Jackson u jau umat ba ula ong. Kum uni u parlok sa ngan sembiang u baju yara pianga. Bat watla nga isi ya kamena Henry menta ngala sautenat ya kamena bat kamena aru kala iya janga. Kamena bat ukpa u Jackson ki ngausi namar ka jingduno u Jackson yala u parlok pasisha. Watla u William ula yap yala de. Henry kamena ukpa bat kapara u Jackson kila iya u Jackson nadu ba u William ula pensu tu yaki. Lana episode tenat sungguh like, share bat subscribe ke channel. Pisang tenat kena gajingnya tukana sa komen.